nào con tuổi tê hiban tukin nào con tuổi tê chim nạc chan cái sa tắm pi cái lom chun hiban tukin nào sandaya chana kampetu Bilbit committee kri fa upa nandi lak songa lunglom nak tam pi kan ngai ti kha ban chim kadu masapika iminaw kong chu tomte ka ban chim cha ko lai atu leo i minaw kan di laka hin menong som riat rong kan se active mi minaw cho chang nak i active kho mi he kan to ka menong som ruk rong sang he kan se i choir chon le choir chona active kho mi idol kho mi he menong som thum in som li karlak rong he kan se chu chu minaw kan sining te kha tompa te manlak tar kadu minaw ni khrip habu chunga activity cho chak nak te lom te kan nei kho mi tha chuina he atanga ka ban chim lai choir chon nak he abepi ngai minaw ni fellowship kan her i hoi kom nak kan her chu hoi kom nak le fellowship nak cha chun hi choir kan chon mi he minaw upan han ikin tin mi le kan her mi le kan phan mi si ti mi kha kan choir chon nak ti kha van chim ka du chun thakhat zar voi khat a hen zar ni dana hen voi khat Bible study kan nei kho e chu nelini zana hin kan nei kho ton jun thabal te kha kan minaw pastor lo cha khan kan to kho lo i atu khani zan kan hu le zar khan kan man thok than chang e minaw tampi jang chok kho ding kan in som na kan rak thok ka khan atom bik minung pukul cha kan chok peng i kan kan ban thok ka tu khan minung pasha rong tu kan ban tom de ngai ro pi jong asur ni khu a chet rong a simen lai da tia ka ro chu cha chun hai zar not lai chun nelini zan po a khan baba sadi kan thok chang lai minaw jong tampi chuak ding le nu la pa jong ni tampi hek ding in kan in som ko na Baba study hi abepi tak mi se minaw kan than nak ase se pathiam bia kan the nak ding ase se chun khri fa bu kan than nak ding zong ase se mai le kan future cha zong ase se abepi tuk mi si cha nu le pa ni fa le naw le tha jang nang kan pe nak lai zong ka hin ka vanin som chian ha chun apathum naka thakhat avoi khat minaw worship nei kan nei khau chu worship nei chu pum kan ti ko la te minaw pum se azar khat nak thakhat nak ya azar khat an kam han to ni chu kan to kho mi se chun revival program zong kha kan nei khau e minaw nan then kho nak cha ding a tia revival program kan nei khau e chu kio mang in atlam tling te kan di khau chun ara lai ding mi December November tha te minaw camp kan nei khau than lai chu jong a chun nu la pa ni tha jang nang kan pek nak lai le nang kan bom nak lai zong kha ka hin ka banin som chian ha chun adang tati kha sol pha chon nak kan nei khau chun ara lai ding mi zong a sol pha chon nak kan nei khau lai khri pha bu pi nan di lang kan in som than ko na sol pha chon zong khan tha jang nang kan pek a her khwar kan chon nak lai minaw kan chon chak nak ka be pi ngai mi la kan sak na kan bom tu si cha ka hin ka banin som chian ha chun music camp kan nei khau e sia Alvin hang in kan nei khau chu music camp a chun min school senior in sa minaw jong tampi nan chok khau nan chat ham pi lai tia tampi zum nak kan ai chun fundraising zong kan ban to khau chun biak and cleaning te asi kho tok te in minaw ni kan nei khau adi la kan salo na te in biak and cleaning kan ti te ka khan minaw room hai ti ban tuk ka khan storage room hai ti ban tuk theory te kha ke organize te ban cha kha asi e chu po chu kan to kho mi than se chun minaw ni kan ti kho tok te in zai ban tuk khri fa bu activity asi po a wedding asia mo chun adang cleaning asia mo ban tuk te program po a chun minaw ni hin kan ti kho tok te in bob le ti kho kan zom peng ti mi kha ka hin ban chim ka du e adong nak pi ka hin chim ka du mi chu ka hin minaw upa le kan minaw pastor ni hin kan du big mi le minaw cha i kan ni tin big mi chu pathian bia thei i kham nak ani fian i khri zu tu tha an si i mai le i khri zu tu tha asar fading kha an si kha kan du big mi si ti mi kha ka hin ka dong na ka chim ka du nan di lak chong tam pi kai lo